Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Kum ka jing pan klan chu ban shem gilat jingeda na ka jingpur jong knyang jingpang coronavirus. Menteri jo katnat ka koi ka khia ka sarkar jilla ba AL Heng ringkat badu director ka health services u Dr. Ewar haka khandai trik u yayong arajar arpho. Kila hiar jureb ya ka jingpat krea jong ni district haka bay day ba ka jing kon thama persya yu ni knyang jingpang. Uba AL Heng ringkat badu Dr. Ewar kila le jureb ru ya ka civil hospital nongpo. Bat kumjuk ru syaka screening test center bat ka isolation center ke badan ha CTI khat armer umpher hariboy district hakani ke jingle jurep na senran lang ru da UMLA jong anong po constituency uba Miral Bonds em ka deputy commissioner jong hariboy district ka kong RM Kurba u district health and medical officer ka hariboy u Dr. M Mauri bat kiwi officer na ka district hakani ke singi na kaliang menteri ulalum ya ka jinyalang ha civil hospital nong po pan panjing pinsyai na ki bor senchar district bat ru na ka office u DMHO halor kilat jinyada balapan kre hakani ke district ban laj na ka jingpur jong knyang jingpang coronavirus syakini ke jelah na kaliang jungi pedeng hape ya ka bam kadi jang kibre balong standard hangni kiba kikna school kiba myo asu bandik khai shiki yi nong tri bala kiba ba wala sakut na ha ko riboy lada dei ki bahang ni la ne ki bawan ni pada ki jela i kata hi gade ka kamram ka jomi kamram ji de ban ka loan order ban identify ki jaka kembalo on i minister ni ba ni haban identify de ki wei pat ki building namangi dan kambon ki building namanta ka quarantine center kumba pi atbi ka dan ha CTI nang ta ka dan ru ka te ka SID ka ban la identify the St Paul's ban artillery ki kam ka wei quarantine ka wei bade ban pendon kami akan corona center nang ta bade ki facility ni trai hi ban pen wanra ya ka jing penbiang ya ki kena mengila ban tackle ki case kat kidang one from time to time ngi aingo ru ya beki rangba jangi ki rangba snong jeng na baro keleng ka Riboy district hilong ba alert but ni yok biji tray lang but habalong ya ka lockdown kala long balong successful kam kini ki interstate border haba kila ya khang kila ya shim ya kata karai ba numsha ki bai pat ban one room ha district ka jongi tingi hagan ni ka po mi shim ni ka lat ban request ki ban nang continue ya kani kumba ya tip hi kani jingpang kam kut ha ka khat sauterik ka sulong be bilong dan kaman penyada ya ladi kani ka bangi practice menta ki social distancing kata bani yang zengai we ya ka jing sakti bangi de ban sakti frequently nang ta bade ya kani bandai ki mas mi dan kaman be ki mas bangi election ma kani ka jimpang ka yana ka biya jungi kala ban save more than 2-3 feet away ka shom ka jing klein jung lam jung ki gumno ban to ban separate ma ban ko bajawa so all these things with precaution mentang ilashna ki mas la jong ni request ru ki ba bakin semua bahan prepare their own mask na malba katahi kan kanong sustainable kanong songram kanong economical mano ru la ban shna ki mask kamde ka ba jinjat kawai tak ni advice bakin use lagi mask bashnahin nam hakiyang namarba kila ban site on a daily basis kini kila ni kini shortly just 3 weeks ago we run short of masses hariboy but entire state entire country there was no stop so ni kan create panic ni la padkhel ba ki pre consumer menta haki industry su ki la even hariboy kila pen create ki masses ni kila wan bat ni menen san hajar teling la distribute ki police la distribute ki kini Anganwadi worker la IT officers and ke seven point Anganwadi workers anyone who kini frontline workers ni happen create so kita hi but ya katu ka team ka bale kini scanning hati ko entry point but exit point ye kituru ni haban ban create ki ye ki bending ki maso ai ni advice ni kana mas haban wear ki maso ba feel sa public places kiyo ki hat ru ba ki breven yang maintain the social distancing namar ba shen ngin play kiyo hasnong ang ni hab yo red kiyo he ngin play kini kiyo sisen sta yo ngin play hado bukut ni bana Ulu ke jengkung he dalam banta menyakun yang COVID-19 yang coronavirus. Ang ipoy ang ning yung i daga jengkung he na kanega hospital. Kalau orang daga jengkung he
kalau nak berbapa bah, dengan yang juga administration yang DC, dengan yang juga SP, dengan yang juga local MLA, baru kerja konkret. Dan kedua kerjanya kalau mula yang kedua kerja konkret lalu kena biang bah. Jadi kalau yang ada kerja publik, ya gini ki frontline workers, lalu DSS jungi berdasarkan nama ini dan DMNHU medical superintendent, DC, local MLA baru kandidat. Ini baru kita hitung dan kita dan berkreat dan mentangkan ini kedua kerjanya baik kedua bagi Jepang kepala spread lain juga partai, spread lain juga di India, bernilai berpoklat. Apa mereka kerjanya dengan benin. Ada batas solusi spa ibe karwei ngon ibe room dan belum positif baru IPS belum negatif. Kami nampak kalian nampak nama sangut test jadi sangut iba kibre suspek tentang COVID-19 nama ibe baru belum negatif. Kalian jom dari distrik dari bawah itu. Di IPB itu kedai kita sistem kita overtime. Di lalu di DC, lalu di DMNHU, lalu di medical superintendent, lalu ke health department, di line workers, jom ke health department, baru ia kaya overtime. Ia kaya itu betul-betul bagi UI, jadi so aru bertaruh di padat kanu menurut bagi tang ada yang seberpat, jadi padba bagi figi bersu, banong bagi padba, tim day ban on shifting, lalu banong panik. Kami ke Jepang berdema bersumar. Dari kawan kadang nunggu poru, kadang tu kalawan semua ni beri kerjanya. Yang ni dan di DMNHU, dan di DHSMI, akhirnya terwede. Bukan dia dijumpa ke bahan kata-kata bernama bersumar dari kalawan semua. Kita kepada kaum dari TID, kita di asymptomatic kemudian kibam peni kadang-kadang kadang Jepang, dari kita ni uku virus program itu. Kemingini kita kes ni bu iki corona care center. Lalu apa hospital tu kacang dengan kejakan. Tapi kita itu di badan di simptom di balong mile, lalu di basulong malu malas. Kita positif case, mild symptom, but yakini rung ibu corona care center lalu apa hospital kacang dengan kejakan. Taksi kamlong severe di dalam kamar air oksigen ini haman dua hospital. Tapi di kedai ini kita hitam diberikan ventilator. Nak ini ki classification yang ni ay kategori yang ni ay ini kadang po hadu ka type C kadang kala abang kita ini kadang pa. Di ventilator nang ta kadang po ngi la de alat ko ga ventilator but something di bypass. Ini bypass kita ni non invasive ventilator ke bagi la ban operate manu nang ba kan hirap ya ka tinda mesin ka jong pinangpang la dati dan ka stop attack. Jadi kita nak kalian jom ke hospital dekat berkajing nyarap kajong di Naga District Administration EPC kajingnya ai jingharap ke nak kalian kajong di local MLA di Rangba jom kalian kan ndai tang hapo nongpo teng saudang ke bangilalet ban pet ek jaka bakila konkret kalong ke ba ya baik nanti but kalong ke itanan but ke long rinti lang bangin la ban prevention ban rung nuknya ban ada urung lu hilalong iba penkhe ba kumno bangin ai ka jing smart nang ba ipai ba kinyo yang i jingsannya ndak le iba uni pitang Jepang dade tau yang bang masnya ude tang ba ka Jingpang kalong kumkino gino Jingpang biong kli di balong menca ndrei undulawan kindalai i bakila jam kim lele takmat kekonfidan kesawan yang ni aku play ya kini ki doctors ki nurses ki nong yarap keleng saudong kejela kani ke hospital khamtam kibla no met mensim ya kajing ai jingmut ya kajing yarap kajongki ya ka knowledge ke bakidan ki ai but khamtam kajing longkloy jongki ban wan chakmat ban sumar ya kibri ulah niyo aku mungkin di Jepang ndai ko makalang mata nyimdan manu-manu balong positif ni ko kong ipan mau yung sungu ya kini di frontline isipai di hakmat di nomtre di health department nanti di police district administration baru ya kani kejingin pun yung ya kani dikmat
Nasgo ban penpau kan ekor kumnong nikmat dengan ni jaka balak ban susu nagaliang jong health department nong prepare nong well equipped kat balak magani gede gejingpang ka mempat juja ka mempat duan meno haka hei ban hagane ka jela bagari jungi namar kata kindang don gejing duna hang ni hang tai ngso ban appeal ya gipat baru ban ai gejing tri rengkat ban ya but renti ya gejing batai instruction ki baga government ka batai na kapor sa kapor bat kipat ba nang sonong jungi ni iba ipenpau yu sungu iki ba kilong aware yele ikat balak ban but tidang don hikat to kan ni ki perlok nang sonong jungi ki ba dang yai lat ni kerpat ye kiru bikin sobha ban but renti ye kijing batai so wan ai kubli ya ki nong yalam snong kirang ba snong nang tahapo banong po taun jungi hang neru ki balaya kloy ban ya ai ka jinga trilang misem men ban i ke dor bar snong kila perking ya gejing yarung gejing mi khamtam hari boy ngi don sibun teli gisnong di golong border bat ke Assam di golong vulnerable gitu gisnong ela ya pentip malaya kentu na kapor bakin long ki ban pikir ban pet ya gejing yarung yami bat ngi scam bat ngi iru na kaliang jong ka police department ru ila ai gejing pahara ka patrolling na kapor nang bangin la ban sil ya gitu gilenti kiban ya jan mahabat ka jela Assam ban hagaju ko por semua ban penpau ni ko por kumle ki NGO ki jongi ki bala koloi ban volunteer hang ne hospital ha ki we di jaka ki bala koloi ban ha ya ki nong trei ki jongi ki para samla ki ban penut ki ko por ban yarap hang ne hospital ban we di jaka ban ingi scam pada gaji teli lang ga jongi kumne ni kum ki paipa nong chong na bar balada ka sarkar kan le kat bakale rona ngi kum ki paipa ngimla ai ban budrenti nginong poi sino mar kata bejing kerpa bangin dia budrenti ngin batai na kaliang ka health department bat sarkar bat ngi scam ngin la ban yakun ya kan ni jing pang kan ni ka klam ka bawan ban yartma ha kan ni ka perthei ki jong ni baroko